rwabagura umukuru munonga ubwitamo rekatanga rwaturiye umucome cy'abakazi umurujuzira hamwe n'umuramuzi wa Criminal Division Isaac Muwata. Iki nikijaho wanyuma yo kwezi kubona umushango gutarukurwa inshumike hingwire muri katanga akashaba koti ni yemwe ukumwikiriza kugumana bahurira umushango gwe ukurabira hamutimbagano abo kugira ngo nagendere hakagare kebimuga abo kubura amana go kutemba ko uti ni yemwe urubajo ruhababiri rubembirwe Chief State Attorney Jonathan Muwaganya Ana Kiza hamwe na Samari Wakori irizoba babaritira abajuriza umushanju bari muri Richard Ambayo hamwe n'umusheja w'imyaka 88 urugamba kubanwe yatsebero mbiri rwa Henry Katanga. Banyuma yo kugezaho ukunywansa umutimbagano gukarema muramuzi Muwata yayongezayo umushango okurwa izoba rya intakare 2021 ibyo kwezi ukwa munana muri Katanga hamwe n'abeshye babiri abaruma Mathankwanzi hamwe na Patricia Kakwanzi uteriho na George Amanyire wabiri y'umukozi umukomo hamwe n'umushaho Charles Otai bari hamushango ngo kugira ngo habiro bibiri ibyo kwezi kwa 11 umwaka w'2023 bakakwatanisa umukufa ko wabiri y'umushubuze riranganwa umurembo rwa Kampala Henry Katanga. Ababana wahati bahuzana barwo mukoti banyuma yo kutunga bail unkamore Katanga wakiri umucome muri rezera banyuma yo kugezaho kutunga bail 200 bakajimwima.